kelepa yang haana atuh urang cik kujingan ma ba hati mangatam anu hana dao hingga raya ba jabut hanta intat ba harka jihta paksa jejimat sadup naleng jejet ateng mengan raga kadang ane beneh pasi jangan kawe jipe biasa kadang ane di beneh gle yu merabe jet kutika ada di jambu janjulawo kuji kilo pakan jula empun lumotan isobri kabut saberi mung suba malam kabut uro kawo be pegut ge be peget ro ban urang kaya teka digam gebut sabe ija padele di tangga dikah menan kapulaku si uro julabu cuka muka nyang kesenggo tuha pindo anu rugo han hotaba sari raya jilawan nambah ba Allahan jite murka digop anu cin guyubut namong najut jika dhamma ada hanjitim tabri upah disembah Allah Ta'ala mangat dituri mulia nambah benangan salah agama ladum anu hancit jitem betan kayem no yukuma jiwe bak tungku jak harkat timu barat jak mumita ladum dang dinanggro budi mugo meniaga men kabih sabuhnya kahabaja upinang Singapura ini yang mendagang ini lain nan tanda apa bab buat cik puena ada memang apa yang tak apa kita menjih dengan kurang yang terbanyak. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan hikayat Aceh Damai. Ini pembawa ini belum saya sebut. Saudara Mukhyiddin atau Mukhi asal Kampung Lanca, Lam Ati, Kecamatan Tamaru, Aceh Besar. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semangat rempak ho yang tajak hanlina tanti Aceh lam damai beri ilahun hak jino hai curka si kurung belah tun lawi Bahli tak kisah sikra dua kra laju bak puncak getanyo rawi dang tukawate to bulam taba neduk mesiga pajo kanduri Astaghfirullah desya bumba talake ubaha Tuhanku Rabbi kisah Helsinki lagi talaca dino katruba yang paling inti si 15 Agustus 2005 yuhnyan hai bapak Dame ge paca si de Helsinki teken om uyu
bandua pihak di sidih jarak nanggro pilandi kaleh burundeng truk limang babak dalina para hati kasuci na 7 bulan wate nyanjija sagai hanagla dua delegrasi sebab geharap hasil yang bijak Aceh berangpak bangkit kembali semangat damai imam menggerak-gerak metintak-tintak semakin tinggi. RI dengan gam sangkaya sibak cabang jih rampak duluhan sakri di rakyat Aceh hati tadgala baja getimba doa bak Rabbi di rakyat Aceh hati tadgala baja getamba doa bak Rabbi kisah tapuo ba ubo yang ba delegasi yang lun Helsinki kisah tapuo ba ubo yang ba delegasi jalom Helsinki teken MOU yang manteng lampak gepre mesiga li antisari Ahtisari. Palain nanti ahtisari. Nanuli na. teken MOU yang manteng lampak gepreh mesigra le antisari arti MOU hai tengku bapa paka yang kaba kali janji kasep mepakat bandua pihak tali musikra lam hati sangsi kisah lun singkat ngedenge begla rombongan yang jaro Helsinki dengan wartawan mesaksa media cita dan televisi kru televisi segera bergerak alat gepacak di sana sini siaran langsung acara puncak cukup mesiga damegam RI menan kalinya memang kalinya lebih tatam memang kalinya lebih tak rampak rombongan yang meriti-riti DPRD Aceh sahih nageja padum ro bapa Pemda sendiri majlis mufakat ulama bijak tamah semara tokoh adat lagi DPR pusat perintah rampak putusan nibak padum boh praksi dum rumeh pakaian laga urang ja pesta kanduri ro geja ampung dame mutahak korban urang ja Kenbat. ro geja